prošli put je to nešto. Ajde, bježi da treši. Nije se Westgate još u temelju. Ma na malo ću. Kako se osjećaš, Salko, pod ovu jedinstvenu turu, prepunu gastro užitaka i premalo fizičke aktivnosti? Nije da nismo, pa čovjek cijelo asfalta došao, da ga nisam trio. Šta milja kulir, brate, po asfaltu. Ne može to biti euro asfalta, samo prslike euro asfalta. Ja imam visoka očekivanja za danas. Vrijeme nas je ispoštovalo, što je najbitnije. Salko nas nije baš ispoštovalo što se tiče vremena, isto tako, a vrijeme jest. Viki je borio se ponovo jaš. Treba nazvat Amresa. GoPro stop recording. I evo istestirali smo da i ovo ne radi. Super. GoPro stop recording. Stop recording. Možda je Rus, možda mu treba reći. Stopiraj. Dobar si, ja. Dobro imam ja ovdje, puno. Jedino da Fabiju na lijeđa stavim, da se uprtim. Daj mi dva, ona... Ajde vam sjest čao pozad. Neš, normalno. Sjedali smo, sjedali. Možda obojica sjedimo pozad. Momčino, može li jedna brza navratnik? Navratnik je dobar kakav. Onaj bolja ako poček ja rade. On je bolje i nego bolje. Coca-Cola s vanilom. Puno Rusa, znači... Sad pa je pile sofa Rusa. Podaj. Eto ti ga tu. Mora se to malo montažiti. Morat ćemo dosta u montaži slijediti. Podaj, daj, ajmo. Za sad moramo dobro. GoPro take photo. Ma ne jebe. Nije na glas registrovan. Jest. Nije na tvoj jebote. Ovo je fest. Ovo je zbog Znači što ne nauči, ali pozitivno tiš. Lovište.
Znači ne sviđa se što je neradna nedjelja. Ne sviđa se. Šta ja, ja sam stvarno radim. Ako se ne možeš jedan organizovati tu nedlju, ne znaš šta će ručku, ne možeš otići čuo sam, imao nič, imao nije se. Inače, nešto radiš. Sjedimo. Gdje sam otišao? Vidi Goran. Vidi Dolan. Isto je, a? Dobro, ne ovo ljepše, znači kako je gore radi. Ciklom ne valja. Evo mi najdraži dio kad se ciklom zaletno ovdje. A ona prašina iza frca. A kad treba vratiti onda prije. A tam se najio natrag u moru. Smisto. Ajde, sam našao kako kazi da onaj zipa se pokrije. U kote tam na voda. Kakav bi to zib bio. Četiri na druge pana, Zviki Rašić, Virči, čestiti internacionalci, uporama. Zovija. Kad to bi radilo 2 mjeseca, brate, ljeti. Kako bi došao do gore? Prevoz Uzmali pit organizovan. gauere, jarane, uzmali bi ljude. Vozili i uzmali bi jedno 300 vada. Stoja bi ti bilo. Ma stoja. Ja bi samo kontra palio. Sa skakavca vamo. I onda safari, tura, motka, ručak, brate, gore u domu, ovo ono. 150 paket aranžman taj dan. Ha? Prijevoz, hrana i putne usluge uključene. Čaja bi nam nabacivo se da tim. Oligarh. Ono kao koji investira, bavi se kao rudarstvo. Metalstvom, tako. Uopšte ne piše da je sve vlasnik 25%, 30%, ne znam, neke firme koje ima takve milijarde godišnjeg prometa. To je smiješna cifra, znači. Viš tako da ovo pravo ovaj displej naka vanjski. Pas da šarem, bio je šarem ovako kada ga čak kupi. Čuj. Ne znam što. To je na digitalnom razvoju ti. Od lijepa se može. Kućeš Salko? Hajde, još ga. Je ovdje dole? Ma nije. Jest. Ama. Zar nije ovdje dole bilo? Svi za mnom, waaah. Jesam dobro uperio, sam se malo zakrenu. Je li dobar uperio? Dobro ti je centrirana, je ta naj. Dobro. Daj još soksa ti gore drva. O ti je Goran. Botan. Komšija me rola. Držimo ovdje ili... Ovdje žica. Ovdje, ali nešto. Ovo je moja, ovo je finče. Ovdje je njegova trica. Kako je to? Kad si ušao. Uvijek smrdim na dim. Ovdje, ali. Kakav sam? Ja vi isto da dobro turu pozdrav. Dobro. Ali ova na prednje prepucavanje. I ljudi ga baš vozi. Vozi, svaki dan vozi. Dobro ima i takve postoje. Čaj kahva. I nije mu se svidla kad je nakav lik, tu neki ministar vozo, rekao, ma evo je rekao, prevara je to, onako o njem govori. I dođe dole kod mene i kupi Peugeot onako, da, 50.000. Mam ti Nescafe, double choka moka. Bi volio probat. Probaj, ja to upijem svaki dan. I naspim u ovo. Hajde daj da probam. Razvan si bio nešćin. Već smo se zvali. Ja pošao evo na imanje, pa vi hoćete na vratilo, pa evo. Ako hoćete, dogovorit ćemo se.
Naš kako? Uzeti svakog grama, vidiš. Tu, Vutam. tako smila. Vutam ću, provuću, nabet namo. Pa tu sam ti isto. Nemoj srkaj se nam. Nanosivat. Evo, eto čubra. Daj, viče, tu samo koji se ne premi. Opet srkaj. Pa što lomiš? Ha? Da se mogu dobro nabiti na ovo. Tu GoPro. Dole sić malo snimit, ali da je 360. Ko Merceda. Sve Merceda nešto je stao. Nije. Ne znam li, ali da iće ga slabo se ulazi. Vidim, ono da šalje šera nešto. Ne, sad Pa nije na te Instagram, te jebale na vas. nauđe, sve ono što treba film dođe. Ja na Telegram to. Telegram sam imao, sad mi kada zvuka. Pa nazire se dole ikakav rezolucija, ikakav kraj, išta. A ono, što duše stavio sve vidio da mogu raditi. On se na nje buraju. A onda je sve pačka da onda je irano. Turska, znači, toliki ribari, oni sve pričaju, a sva ona roba, svaki dan prodaju vidim. Pa to odkažem. Džidi. Daj sad još jednu, po dvije, evo. A podje da ne veliki. Dobro, bravo. Sada sam potpuno srnekom, kad sam udrugo ću još, bude gotovo još ovo. Ili ako još možeš i na tu rešetku sad ličati možda. Ha? Da, ako još i rešetku. Nemoj sad da nam ustane. Daj tu rešetku, neću još ovo. Da, nije. Ha? Sad ću ga malo sakit, ona odgori. Puca vam. Šta? Vatra. Nemoj nekaj tamo da dim ne ide vamo. Moraš vam. U termoski. Aha, krov. Ja uz ovu onome... Dekathlon. Oj. Ufce ne ide. Sad ćemo gledati ovu. Kolač. Koga? Kolač. Gdje ti je to pila trebalo ga razrezati? Sad ću njega polako ujedem ovo, pa no. Vazda nas jedno, da će... Da će je zetu batak. Ja moću noće kaj gledam. Da, Coca-Cola. Voli mi sam dol da ali potpodim. imam boju vanilije. Voli mi sam da potpodim dole to. Dobro, Drsak. Nema boju vanilije. pjena je ko vanilije. Bismillah rahman rahim. Pa gdje si ovo našao? U Carrefour ono. Ha? Kerfo. Ostiš šta sam? Austrija GmbH. Ma ništa ja ne ostim. Ništa. Ovo ni u peniju znači. Ima malo šneka vanilije. Ma neće.
Drži dir ga. Hvala te mi ljudima sitne u pomoći. A? Hvala ovim ljudima i sitne u pomoći. Evo ti ovaj. Odbojila život. Kućiš? Gdje šta ti ti? Čutam. A kud ideš ti? Idu do. Idu do lan. Čuvaj se. Vidi snijega. Ej ga. Ej ga, nej ga. Kako ima gleda skoči, nevjerovatno. Jedna skakavca. Što puše vjetar. Evo salki. Čuo sam da ne ovce silne što su blejale. Otišlo dalje sazom. Gledaj ti iđi ovaj bukvić poniku. Šta je ovo, bukvić rastić? Ovog je grom udario. Jel da? Spalio ga. Ovog je grom bubno. Njemu više nema spasa. Ostali samo dugmići. Hajmo. Moj lipi galebe. A gdje je to? Hajde. Dok se sile uteče. Šta? Ona troća. Gdje su oni bili na livadu? Dobra livada. Tam možda neće već. Tamo su oni stečice. Gdje? Dobra livada, u suncu, ja. Možda sada ne je otvoreniji put, možda se bolje sa njim vidi onda. Ma ovo ovdje je najljepši. Odvodom. Hajde. GoPro stop.